Kejisyak berut ke Kongres hak election MDC jaga kasih Autonomous Council berkejing job tang laingut hajan jel Autonomous Council kelabu ikni ke parti Batman tamah India udah kejing ma ban keimbyang hakan ni kejela mikhaya kejisyak rem keput ke Kongres hak election MDC kelawan ra jing yashrut hak parti haplang ibadang kwa banai ba Vincent H Pala kumu presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee bar kwa ba udai ban hil syuki no kadon ru kejing sngeu ba kejing syarem keput ke Kongres KHDC kadai na kejing lalot bol pelat banya thau executive committee bat ka NPP kini ketkam ke Kongres na kitanat prepare dang sian gi apen pau ba hapok kejing amu ba Vincent ke Kongres kala nang hial asut ha kejela ha baki MLA gila petlut bat menta sa stang ba Roni Wilingdo Marway MLA na Malim mentah basa kalong ba ya ka All India Congress Committee bakan le kumno ban pan keim yang ni parti shwa bakan le syaka election MLA hawajal apupra hakni gejela